Utakmica za nas bila izuzetno teška. Nakon poraza u Kragujevcu, praktički izgubljena utakmica. Bilo se s prvom polovinom, pogotovo kod Krune, to je bila velika želja za to da smo malo stabilizirali se u napad. Obrana nam onakva nije forte, međutim kad smo to vidjeli u treći četvrtini, onda to je izgledalo, ja mislim, stvarno dobro. Opet nas je desio jedan crni period, kad počnemo čuvati igru i rezultat. I onda jednostavno se pogubimo, u tome primimo dva puta koš ko da smo juniori, pa se povučemo. Ali dobro, na kraju Žore koji su to riješili, vidimo su kroz penale i toga, tako da hvala svaki čas igračima. Bilo nam je teško još jedno kažanje Kragujevca, ali izvukli smo se i posebno je pohvalili, imamo samo 5 izgubljenih opet, to je najveće da se odlučila ove ekipe, kad se nekada. Mula ima gripu. On je danas sutra znao jednostavno ima gripu, on je htio je po difuziju, ali nema smisla. Jednostavno bilo se pogotovo u tim ključnim trenucima koliko bi njegovo iskustvo značilo, ali mislim da su svi igrači bili odlično da se doprinos, tako da se nije nešto ne vidio. Stiče se dan da ste od drugom pogledu više koristili tu centarsku moć. Pa je, baš iz tog razloga što vladala je velika želja koju naših vanjskih igrača, pogotovo kod Krune, tu je lopta nam je slabo putovala u prvom pogledu. Mi smo imali tu tepnost napad, međutim kad smo u drugom pogledu dobro to trčanje naših visokih igrača došlo do izražaja. I tu se razvijuje Kasuni i Žore, konstantno odličan. To nam je dalo jednu dobru snagu u težinu koju imamo već duže vrijeme i to je jedna od naših igrača. Tako da, kad se to spojio vanjski šut, onda je to lako za. Reci, Jeri, dosta si igrao s 4 mala, iako je bila strateška prednost vaša ispod koša. A u prvom poluvremenu čak možda si išao prilagođavati, u drugom poluvremenu nam to dobro funkcioniralo. Pa je, htjeli smo imali prvo poluvremenu igra na niskom poslu nam nije radila kako bi treba. To je bio jedini razlog što sam htio jako staviti. Međutim, Zubčić igra u odličnoj formi na poziciji 4 i osobno sam se pribojavao njegovog šuta za 3. Tako da, to je bilo jedan od razloga. A sad na kraju htjeli smo malo širine da prodore naših bekova imaju smisla i to je razlog. Međutim, mi smo razliku napravili sa Kasunom i Žorićem Paru, to je naša najveća snaga. To nam daje jednu, mogu reći, moć prema naprijed iz dobre ove. Kao dobro danje. Kaže da ste ošli na povijest s Kasunom i Žorićem, ali danas je Amerikanac Kejper pokazali se da može biti prvo korisno. Kako se s njim dali? Ovo reagirao jako dobro pogotovo onu važnu trojbu koju je zabio. Prvo poluvremenu se traži koji ostali igrači, ali u drugom poluvremenu je jako dobro reagirao. Sad na kraju malo više vjerujem onim igračima koji su tu duže vremena, tako da treba ćemo još malo vremena da uđe našli. Reci mi, to što ste se povukli u Trnsko, šta ste htjeli? Ništa. Šta ste spremali? Ništa, ali baš ništa. Jednostavno, ta utakmica u Kragujevcu nas je, mogu reći, dosta poremetila, jer igrači su to shvatili osobno, taj poraz. Jednostavno, htjeli smo samo malo mira, da tamo nismo ništa ne spremali, tamo nismo reći da smo jako prebijevali. Čisto malo da se odmorimo, da budemo sami tamo. Pravili smo analizu Kragujevca i to je bila svrha. Priključujemo se Dražen Razulić, pa ne znam, imate pitanje za Erija da ostane ili je slobodan? Ili ćeš ostati? Ovo ćeš ostati. Dobro reći. Čestitam Eriju i Zagrebu na potpuno zasluženoj pobjedi. Apsolutno su nadigrali sve, prvenstveno u pameti. Košarka je takva igra da mi smo došli na utakmicu sa velikom željom
čini mi se da smo u toj želji izgorili, da smo bili totalno bez glave, dosta smo naivno ispadali na nekakve sitne sudačke procjene, što nam je unelo nervozu u ekipu i jednostavno nismo mogli odgovoriti. Ušli smo u prevelike probleme s faulovima, centarske apsolutno rotacije više nismo imali. Mislim da je tu bio ključ naše igre. Činjenica da su oni uspjeli držati ritam, da su nas iskontrirali u trećem kvoteru, da mi u tom kvoteru nismo ušli ni u bonus. Na tome tu se nema puno šta pričati. Jedna iskusna i kvalitetna ekipa čitala nam je lekciju i nema tu puno mudrovanja, ne vidim čestitati, a nama se okrenuti onome što možemo napraviti do kraja. Reci, s ovim porazom sad prioriteti nekako počinju biti drugi. Od nekakve nade koja se pojavila da bi se moglo, ne znam, doći do Final Foura, da je to prilično težak put. Apsolutno. Gola, tri pobjede manje. Apsolutno, mislim, nema, prioritet će ostati isti. Ja sam rekao od prvog dana kad sam došao, moj prioritet da pokušamo igrati što bolje. Mislim da smo imali lijepi period kvalitetne igre. Moram reći da nisam očekivao ovakvu bezglavost ekipe na parketu. I jednostavno to je ono što nam je prvenstveno sada. Mi ćemo pokušati od svaku dobiti utakmicu sljedeću koju ćemo imati, bez obzira bilo to u Zagrebu ili na strani, pa ćemo vidjeti dok ćemo doći. Kako objašnjavaš 80 poena u zadnjih 3-4 primjer? Gledaj, ja ti govorim jednu stvar. Ušli smo prerano. Gledam s faulovima s visokim igračima. Osim Krapića, svi su nam imali 2 ili 3 faula u prvom poluvremenu. I jednostavno nismo mogli odgovoriti ovoj njihovoj unutarnjoj igri. Pokušavali smo nekakvim krapiranjima na to spriječiti. Dobar štuterski dan su imali i Renfro i Rančić, prvenstveno, koji su nas kažnjavali u takvim situacijama. I kažem ti, kompletno smo izgubili smo jednu disciplinu koja nas je krasila ovaj prethodni period. Ono što moramo shvatiti da je Radošević i ovaj Bogdanović su igrali praktički ovaj sa 2 treninga, ovaj bez treninga. Tu su mladi igrači koji ne znaju prepoznati situaciju i kako reagirati kad uđeš u probleme na parketu. A ta 2 igrača su vrlo bitna za našu koncepciju, ta 2 igrača trebaju biti među nositeljima ove ekipe. I onda kad uđeš u takve probleme, onda je teško ekipu vaditi van. Zvone, mislim da ste možda i ti imao reakcije od takozvane Zupčićeve tehničke, ušao u taj nekakav mlin da ste... Apsolutno, slažem se. Međutim, ako je moja reakcija bila, ako je Zupčićeva reakcija bila za tehničku, ja sam vidio prije toga i trčanje za sucom, pa nije bilo tehnički. Apsolutno se slažem, međutim ja nisam dobio tehničku za prigovor, ja sam prigovorio Kolaru, nije doletio Bukl sa druge strane, ja pojma iz kojeg razloga. Kakva situacija sa Radoševićem s lakom? Ne znam, Nije ništa strašno. nemam pojma. Stvarno, boli ga lakat u ledu mu, a sad što će biti, ne znam. Podlaktica ili lakat, nisam se.